namwe abashakashatsi bakomeye muriyo kuntu mwisha isaha twavuganye saa 2 muje saa 4 ariko nawe koko nawe umunyabwenge twari twizeye mbega abantu b'abashakashatsi ubwo se muratubwira iki ariko reba amasaha agereye turabwire ki abategetsi turababwira iki muzira abayambitsi yaje twababwiye ko dufite abashakashatsi bakomeye kandi tugomba kubaheza inyishu mu masaha 5 tarenga none ndebera isaha aho zigeze erega nawe uratinze mu kuvuga ibyo byose iyo dutangira inama twamutika kareka kuvuga reka cyangwa gusohore mu nama cyane no gusohora ubona kwambara amadini utagira mu musude gusohora vanga ukora ibyo mukora mureke ko makuvuga mbwira ndafata ingingo ya 4 iraguhana wewe iyo umunani wewe irakugira gute wewe kukumara ayo nani yanditse hano ingiye ya 4 ivuga yuko umuntu wakereje agomba gutaha ayo umunani kavuga Chacha kugumuvuga Chacha ngumevuga kora ibyo ukora ngaho ureke kandi ndawukuriye wewe titre yaje irauti yawe urabizi neza niyo mpamvu ushaka none ko shobwize ko ibyo ukora vuba ndi umugore kudashobora urumva sawa muzi ikintu cyateranyije hano twese ni inama ako kare gaciyemwo ko kubacaha ariko ugomba gucaha kandi ugahana iyo umuyobozi uri imbere y'abandi ugomba guhana mwese musubize ubwenge ku gihe tugiye gukora inama tugiye gutangira inama muzi gahunda twihaye yo gukora ubushakashatsi bw'igitoro nizere ko mwese mwazanye ubushakashatsi bwanyu kandi uyu munsi tugomba gutora igisubizo uyu munsi turatora inyishu uyu munsi turabona igitoro kandi igitoro uyu munsi kirakora abantu bose uyu mudugudu wose uyu muhana wose ugomba gukoresha igitoro uyu munsi twakuyemo hano mu nama bitarenze saa 6 abantu bose bara babonye igitoro akubera kutagikoze kuva kare kose kuvuza kutubwira ibyo nzo batubwira kandi ubishoboye tugiye gukora inama sendo kandi uzavuga umuntu nahaye ijambo ta jambo naguhaye banza witonde ndaheza umuntu ijambo tukora ubushakashatsi hano dukuremo inyishu y'igitoro kandi uzoza guma wandike ibyo mpamvuga turuca indege cyangwa imodoka turabwira mu gitoro cyacu cyose turakigeraho okay nkuko muzi ko gahunda twihaye ari yo gukora ibintu bikomeye kandi bitangaje tugiye gutangira ku mushakashatsi wacu ku mucika cyumo kwa Putin ni ugiye kutubwira ubwo twabonamwo igitoro atubwira ukuntu yokoresha ubwenge bwiwe tukabona igitoro tugihinguye mu zindi matiere murabona ko igitoro cyabuze tugomba gukoresha imbaraga zose kugeza uyu munsi dutoye inyishu y'igitoro karibu ntumiye hano munyizeye nk'umuntu uvuye mu Burusiya twahoze tugikorera iwacu murabizi ko ariho cyari kukiva kandi gihagije kuko nageze hano iwanyu kuja kugitondera kuri station n'amasaha menshi cyane ukanavayo utakibonye rero ukuntu numva dufasha amavuta y'amawoki tukavanga na omijya bamesesha hovamo igitoro ariko ndahumiye mwene muzehe noneho ndahumiwe niko sha okwa Putin uzi ko wacitse icumu uri mukika cyuma ariko n'ubwenge bwacitsemo utakiri ku murongo niko sha mwabonye umubaza kuranzana amavuta y'amawoki muze mukarangisha inyama n'ibishimbo ngo nawo ngo bizovamo igitoro imodoka igende sawa rero twatakaje faranga zacu hano twagutumiye ubuzi gukora ibintu ubu nyine tubwira ukuntu bihingura bikavamo igitoro imodoka ihaguruka igende kurumva pana kuzana handi bintu zitabe ngo bikindi biki ubu nirasura wowe bikora bikavamo ikagenda imodoka natubwire reka tubwire dufashe amavuta y'amawoki twayavanga na omo ukuntu byovamo no kwifata tukabivanga mu ntoze mu ngunguru tukabishira mu rutara bikamara nk'icumweru twatubireba buri munsi kuntu zabigenda byivanga bivanye n'ukuntu twavanze produit igitoro covamo reka twumve nawe muri ikirena tubwire ubundi bushakashatsi bw'uko ukuntu twabona igitoro tuvuye kumva wo kwa Putin tatwumve nawe konta atubwire ico nawe yo dufasha muri iki gihe kitoroshe aradufasha iki mwabicaje hamwe kuri ya bombi kurasi intambara gusa abantu bavuye mu migwano ukuraba nabo bokora iki niki gitekerezo kizima bokora ari we wasaze ngo tubazane se wowe nkandikiye ngo tubazane none arizo ko muzaniye imitwe imeze gutya reka twumve rero murakoze kumpa ijambo kandi mwagize neza gutegura ino nama murabona ko igitoro kigoye abantu muri iki gihe
irifata ko tugitorera umuti. Rero nje ku bushakashatsi bwanje nakoze nasanze dufashe fanta ya tonique tukayivanga n'amatorotoro mabisi ndetse tugashiramo n'akunyu gake, ukabivanga ndetse ugashiramo n'akunyu gakeya. Ubwo bushakashatsi nakoze nasanze byohagurutse imodoka ikagenda neza cyane. Ariko sha hano twaje kwiga ibintu byo kujya kurava ngo shiramo umunyu muke mu matorotoro. Icambere kugira ngo ubone amatorotoro uwo yakura he izo nkoko wazikuye he muri uyu muhana wabona amatorotoro ahagurutse imodoka. Iyo fanta ya tonique no kuvanga amatorotoro n'umunyu hano twaje kwiga ibiribwa byo kujya cyangwa abanye musamenya amatorotoro niko sha mureke wundi avuze neza kwa umuguma kumubwira avuze ijambo ryiza. Amatorotoro razo agira acide sulfurique. Iki acide sulfurique sendo kandi bano bantu nibo bazanye baza yavuze ijambo ryiza uzi kwa amatorotoro. Iyi nama ndayisambura sendo wari wayubatse se sambura uza amatorotoro kuva kera umuntu yakaza komereka hano bashira amatorotoro agakira. Reka nawe ntacuzi niko sha ngabisigure neza bisigure neza tubwire uburyo amatorotoro yavanga n'umunyu niyo fanta hakavamo igitoro. Muvuga ibintu bidafatika hano murataha mwese. Murakoze. Kundu mwari muvuze ngo amatorotoro twayakura he? Amatorotoro ntiyo tugora kubona. Hano hari abantu benshi batunze inkoko biroroshe cyane kubona amatorotoro. Icyongeyeho amafanta ya tonique na amafaranga tuyabonye twoyagura manani hano arahari menshi ntabwo nayabuze. N'umunyu nawo ntiwobura ni faranga gusa. Icyongeyeho no kubifata tukabivanga ukabishira muri firigo ndetse ugashiramo n'agasenda gake. Ubishize muri firigo iminsi 3 zovamwe igitoro kandi imodoka ikagenda kuri speed nyinshi cyane. Ariko ndahevye twatumira benshi mwaje kutwigisha ibintu byo kurya cyangwa bijanye n'ivy'igitoro. Jeke ndumva ivyo bintu byose mubihujije zovamo isumu ikidisi neza kwama byica imodoka zikaripuwa abantu ibomba. Ndumva ari nk'amabomba kujya nyene muvuye muri bira bihugu vya Ukraine na amabomba muzi gukora ni muzi gukora igitoro. Sesa kuko igitoro cabuze ntabwo dukwiriye kwiringira abantu bari mu bazungu ngo tutegereze ngo bazohereze mu biki twiri natwe bitegura kikavamwo imodoka zikagenda. Ntitwobika imodoka ngo igitoro cabuze. Urakoze kumpa ijambo kare wari kuguma wigira ibintu sinzi biriya mwagiye byose nibikora isumu nkuko yarabivuze. Igitoro ubushakashatsi bwanje amashuri nize nigiye mu bihugu bikomeye nigiye Somalia nigiye ahantu hatandukanye. For sure everything is possible. Ntabwo twotegereza ibintu byose ngo bive mu bazungu. We are something big. Turi ikintu kinini natwe dushobora gutegura ibintu tukavanga ikiniki bikavamo ikintu gikomeye nk'uko igitoro cabuze. Twiri natwe bitegura kikavamwo imodoka zikagenda. Ntitwobika imodoka ngo igitoro cabuze. Twaje n'amaguru uzi ahantu tugenze n'amaguru ambutiyaje rero yabaye nyinshi no mwibarabara abantu baba bagenda babisikana gutya kandi ari n'amaguru. Cyo kintu nitworoha tucihanganira kanje ministre umuntu w'umushakashatsi ukomeye nogenda n'amaguru fite imodoka zingahe ziparitse mu rupango. Rero igitekerezo canje uko nari mbonye nk'ubushakashatsi just everything nakubwiye ko is possible. Hakindi kintu kiba kirenze buriya ni mind. If you have the mind you can do something special. Je igitekerezo canje nabonye cyambere wovanga ko kugira ngo igitoro kiboneke ni amaganga. Buriya inka ni ikintu gikomeye murabizi mwese. Bariya bavuye Ukraine nta nkabagira sinzi na zarisi. Amaganga ukavanga n'ibintu bita isogo. Amaganga n'isogo. Ukabivanga neza gutya. Ukabivanga ni igitoro. Hapana kino gitoro gikamavuba mu modoka kiza gikubita ukwezi washizemo akabiti. Icyo ni ikintu gikomeye. Iyo ni first thing. Turangije kuvuga ngo kiboneke vuba. Nukuza ugenda utonda amazo y'abantu abaturage ukagenda. Amaganga ni ukuja kureza babyita kureza mu kinyamurenge. Amaganga mukareza mu gitondo kare mwarangiza mukabivanga noneho rya sogo mukarihura mwarangiza kurihura mukamenamwo y'amaganga y'amazi y'isogo nyine
akaba ari muvanga ariko bya bikatsi mwabitaye first second noneho mukabivanga I think you are understanding me sure explain him in French no matter noneho mwarangiza kubivanga nta kubibika bifite ubumara sinzi ko nubyita mubishize mu modoka muri moto mwikinga apana moto nako moto apana ikinga n'indege ishobora kuguruka